Inače si iz Siska. Yes. Kako je tebi djelovala cijela ova priča da se baviš prosto nekim stvarima koje su vjerovatno i dio tvojih uspomena i memorije i sve? Pa gled, različiti su razlozi zbog kojih sam ušao u snimanje, a opet neki drugi čovjek je završio film. Neka moja prva intencija je bila da se bavim nekom ljudskom poezijom, djecom koja uče plivat, ljudima koji uživaju u samoći u prirodi, nekim onako malim neizrečenim poezijama kojih smo svi svjesni kad idemo na plažu, kad sjednemo tu u park pa duvamo ili šta god da se radi u životu. A nakon 5-6 godina snimanja smo završili sa filmom koji ste upravo vidjeli, tako da naše ili moje intencije su bile jedno, a kad bi se s kamerom spustili u taj stvarni svijet, dobili bi od njega nazad točno ono što smo dobili ili što sam dobio u prethodnim filmovima. To je ovaj svijet u kojem živimo, ni više ni manje. Kako si birao karaktere? Da li si te ljude znao od ranije ili si ih upoznao dok si radio film? Ima neki svjedočanstva koja su prosto izuzetno hrabra gledajući cijelu političku situaciju, ne samo u Hrvatskoj, nego i u regionu, da se govori o nekim stvarima koje se najradije prečutkuju. Pa nikog nisam od njih znao, osim odvjetnika Rafaja, kog sam površno poznao, pozdravljao ga na cesti. A upoznavali smo ljude tako da smo krenuli snimati. I onda jedna osoba koju snimamo nas upozna drugu, druga sa trećom. Onda smo nakon prva 3 dana snimanja shvatili recimo da ovaj gospodin sa čamcom Rambo nas prati. I meni i Toncu i snimatelju je bio užasno interesantan i ova gospođa koja se sa psom igra s njim je rekla nema šanse da će ti on pristati na snimanje. Pa sam ga zamolio da nas vozi, da smo đaci pješaci, da on ima čamac i da bi bilo super kad bi nam se pridružio kao član ekipe da nas vozi. Onda je on rekao imaš deal otprilike ovakav, tvoje benzin i piva, a ja te vozim džaba. Mi smo pristali, onda je rekao sad si se zajebo. Stvarno čovjek može puno popiti, ali još uvijek se isplatilo i nakon 2-3 dana što nas je on vozio, on nas je upoznao sa čovjekom koji skuplja balvane, štakorom. On me odveo sa strane i pitao je li ti upaljena kamera. Smo rekli nije, ali može biti, pa veli upali, jel ti ton upaljen? Pa evo, bit će. Onda je rekao, ja sam mislio da si ti neki kreten iz Zagreba koji si došao snimati, ali to što ti radiš je užasno bitno za ovo društvo, ali film će ti biti kamilica ako ne spomeneš Srbe koji su leđno zaplivali za vrijeme rata, ni krivi ni dužni. I veli, ja ti to imam pravo reći jer sam ratni heroj ovdje. Ne? Mi smo ga pitali, jesi ti siguran ti to hoćeš reći u ovom filmu? Onda on to ponovio još jednom, a za svaki slučaj ja sam ga snimio u rano jutro kad nije ništa pio, to je na čamcu. Pa je ponovio i 3. put. Tako da film je kao i ovaj jučer koji smo gledali, ta u runom boju, dosta ima upliva od strane likova. Recimo Štakor, ja sam njega zamislio ko lika koji nam pokriva godišnje doba u kojem se ljudi inače ne nalaze na rijeci. Znači kad je svima rijeka opasnost, patnja i ta rijeka plavi cijelu regiju i zna biti jako opasna, ona je njemu najbolja, onda jer nosi balvane. On jako puno balvana u tom momentu izvuče, ali čovjek je isto u jednom momentu dok smo observacijski snimali neki kadar koji nije završio u filmu, lijepo se čovjek sjeo ispred kamere i počeo pričati. Ničim izazvan, nikoga nije ništa pitao i to su ove rečenice koje vidimo u filmu. To su najbolji intervjui koje sam ja dobio u životu, a da ih nisam ni želio na neki način. Tako da, film je rezultat neke međuigre mene i moje ekipe i tog svijeta koji tamo postoji. Mi smo naravno snimili još duplo više ljudi nego što ih vidite u filmu. Snimili smo čak i klinca jednog koji je pred kamerama naučio plivat. To je najbolja scena, da je završilo u filmu bila bi definitivno najbolja, ali često čovjek radi filma mora žrtvovati najbolje što ima u materijalu. Vjerojatno ću u neki drugi film to staviti. Da, također direktor fotografije je Damjan Nenadić koji će preksutra biti sa nama sa filmom Dani ludila. Kako je izgledala vaša saradnja? Kako izgleda kad dokumentarni film ima ovako kreativnog DP? Pa gled, koliko god ili on ili bilo ko drugi bio kreativan, ovo je oranje.
Ovo je ono žešći fizički napor bio. Recimo onaj kadar kad dva ribića rolama, Mićo i Mario vrte, ono ko džez, jedan zavrti pa drugi zavrti, pa ovaj vrati. Ono, da bi dobio taj kadar, vjerojatno je taj dan trebalo 8 sati istog kadra snimiti. Što je snimateljima jako često frustrativno. Prvo, to je fizički težak posao, a drugo, čekat u istom kadru nešto što se hoće ili neće dogoditi nije najzanimljiviji posao na svijetu. Tako da Damjan je ovdje ne samo odradio ovaj odličan posao kao direktor fotografije, kao snimatelj, nego još više onaj ljudski. Mi smo s tim ljudima živjeli praktično dok smo ih snimali. Tako da dug vremenski period, jako teško snimanje u vremenskim uvjetima koji nisu uvijek najljepši ili je prevruće ili prehladno u pravilu. Tako da Damjan je pola filma donio sa svojom strpljivošću i talentom. Jeste i dalje u kontaktu sa nekim od Sa svima. Sa svima na tjednoj bazi. Recimo, ako slučajno odem za vikend u Sisak, pa se ne javim nekom od njih, a on me vidi, onda obično dobiješ poziv gdje si. Onda kažem u Sisku, ne? A veli, dobro da si priznao. Kao, a šta to, snimao sam neke druge filmove u Sisku, a šta to snimeš tamo? Onda ja kažem, recimo to je štakor u pitanju, pa nije za onaj naš film, za neki drugi, još ovo nije bilo smontirano. A joj, oprosti, onda dobro. Tako da, to su neke veze za cijeli život manje više koje se na snimanjima stvore. I dečki su svi manje više, osim Marija, bili na premijeri u Zagrebu, Mićo je bio u Beogradu na slobodnoj zoni, imali smo kino distribuciju u Hrvatskoj, tako da je u svaki grad neko drugi od njih išao. Tako da, još uvijek je sve to živo i opipljivo i nagovaraju me da ih dalje snimam, manje više. Je li ima neko od vas pitanje za Gorana možda? Ja ne vidim, ali ako je neko digao ruku, izgleda da nije niko. Gorane, pa onda za kraj, festivalski život je bio sjajan, Leipzig između ostalog je bio i posebno priznanje za ovo ostvarenje. Ti si već u drugim poslovima. Kako to ide često u dokumentarnom svijetu? Koliko moraju da se radi više projekata od jednog snimanja? Pa ne znam, meni je od ovog potencijalnog međunarodnog uspjeha puno bitniji lokalni. Ovo je prvi moj film koji ima ozbiljnu kino distribuciju u Hrvatskoj. Pušten je u 2 hrvatska zatvora. To je publika koja ti ne može pobjeći iz dvorane, ko neki danas. I jako iskrene u Q&A-u nemaju pardona. I u pozitivnom i u negativnom smislu, tako da lijepo je kad ti film vidi Europe, ali zapravo ja ga uvijek radim za nas ovdje, tako da je ovo u Podgorici mi je ko neki prošireni domaći teren, ja to tako gledam, a ja vam uvijek radim 5-6 filmova paralelno i u nekom vremenu kad ih se više ne može cijediti i natezat ko mrtvu mačku, onda ih završim. Tako da ovo bi isto vjerojatno snima da nije do ovdje došlo i meni i ostatku svijeta. Tako da, moglo se dalje snimati ovo. Još jedna šansa, ima li neko pitanje? Hvala za film, super, mislim, izuzetan film, zaista. Zanima me, rekao si da je postala bioskopska distribucija u Hrvatskoj. Kakve su reakcije, kakve su kritike, šta ljudi kažu o filmu s obzirom da se bavi jednom tako, ne baš temom u kojoj se rado priča? Kakve su bile reakcije i u Hrvatskoj i u Beogradu? Pa recimo u Beogradu je malo bilo meškoljanje na prvo slušanje hrvatske himne, a na drugo je već nekima bilo previše. Nekoliko ljudi sam potjerao iz kina sa soundtrackom filmskim. U Hrvatskoj nije bilo negativnih reakcija ovih na koje vjerojatno misliš u političkom smislu, jer je dokumentarni film još uvijek neka vrst polubezopasnog oružja koja ne može lokalnu desnicu baš uvijek mobilizira da dođu razbit kino nakon što se pusti.
tako da su reakcije sve pristojne i ok. Ne znam, u mom rodnom gradu u Sisku je bila rasprodana dvorana nekoliko dana, što me jako veseli. Kritike su bile, osim jedne, od jednog doista dobrog kritičara koji je negativno napisao, ostale su bile jako pozitivne. Tako da neki normalni svoj javni život je imao. Nije ga Hrvatska radiotelevizija htjela kupiti ko ni Srbenku, ko ni jedan drugi kreativni dokumentarac koji je neki hrvatski redatelj snimio u zadnjih par godina, ali to više nije novost. I to je praktično to, znači neki mali broj kino publike, ali u svakom gradu po 100 ljudi, 50, 80. To ima po meni nekog smisla još uvijek i ako mi nećemo biti ti koji ćemo sa svojim filmovima pomagati da ta kina ostanu živa i da se naše slike u njima vrte, niko drugi to mjesto nas neće napraviti. Tako da meni je to užasno bitan dio ovog što radim. Još neko pitanje? Goran Dević, reditelj filma Na vodi. Gorane, hvala.